Whaero e Trump I li poti le BBC wa ia tau fia os whainga le militeri a Amerika ia Iran o na o taro sanga atu nu o le Gulf a o whaatino ai nei whiutana inga. I sana tustu singa I rungo le upenga ta whainangi le Truth Social wa ia ta wai sa taro sanga ina o ia ta I o Qatar o Saudi Arabia ma le United Arab Emirates ma wa whaero atu fo ia te ia e yeise marienga o le a whaia o le a ono tadia ina fo ia Amerika. O whaero atu po I a te ia le ale eisa o penga niukiria e whaia e Iran, ma whamaita BBC ua lapata I ane fo I Palestine I a sila fia ua nofo sauni Amerika e whaatino ni os whainga te tele I a Iran pe a whaia lea I lava se marienga. Inisi o pālota whaataita I te tonu lava o Amerika o whasiringi ai whina ngalo tangata e whaatatau I le taua ma Iran o whaeroa mai e onos 4% o le au pālota e tari tonu o se whaai unga se na whaia e whai ai rea taua. Ma Iran, ia ai na o le tonu se 45% e fia I ngā yo I ngā Trump o lo whaatino o le presidente o Amerika. I Afghanistan, wa iai ripoti le vasa nei wata waire tūranga pangatia wo o iai I Afghanistan. Tua tere a inga matangata ua whainga tā tele o na soifua I le soifua ngai aso taitasi o na ole le ngā whatia o le whaasoa. Le aini ngā ruenga ma le ai fo ini tupe whaata waini mea ai matausia I a inga. O nisi fo I wha maumonga mai malo au whatasi o whaero aire toa tele o le au le aini ngā ruenga o le tūlanga fo I tau le soifua malonoina ua wha le tonu lava ma ua wha I titia fo I peso soani ua lato maua. E le fuatasi I se tu malo o Afghanistan le nei whaapita uli pe ona ripotia le BBC whai mai nisi o mori maule au whaasaralau o mātua uai uina o lato whaapeane o sidi ai le oti nei rore wa aiatu I le fia a ai o le whanau ma le ainga a ua le aise mea mawhai o na tango lima iai. O nisi ua whaasoane ua maririu isi whanau ma ainga o na ole le o le tausinga. O se tasi ta masa ia whaamatala I le BBC o ia ua sauni e whaata watula na whanau teine o na ua matiwa ma tele ai tā la fuma ua le maua se pesosoani. O Amerika le atunu sa tele na fesosoani I a Afghanistan pe itai sa whaamuta le aturanga I le tausanga taruai whaapena fo I isi atunu. O le munga la ua whea ngai ma le atunu ua atiri whaatatili ai whaafita uri mo le whainga malo le Taliban le olo tura I mai le tofi le atunu taru mai le ruawherua tasi. I Cuba, ua fola manino le presidente o le atunu o Miguel Diaz-Canel o se osa whainga e whaia le militeri a Amerika I a Cuba o le awa ai ai loa I le toto masa, manisi tūranga e le fia wā ai iai, ina ua toi a mataaria e whoiwhe upo inga I le vāo Havana ma Washingtone. Wa mai Miguel, pe ona ripitia le CNN, e le ei lava ni whaamata ua whaia atua e Cuba I nisi, ma e reo iei fo ini ala tau fuafuanga e whaasanga tau wai I seisi atunu ato ai ma Amerika. Na ia whaeroa fo I ole te minei lava o loo whaalongo ina le atunu whainga malo losi mai le malo tele, ma e matua I iei lava le lato wai a tatau e tali atuai molo lato puipuinga pe a whaia o swaia I lato e le militeri. O le vasa nei wa fola I Amerika, isi sa po sanctions I dungo Cuba, wha o popo atu isi tala wha noa mo le atunu una maua I le amatanga o le nei vai yaso, e wha pea ua le o na ave nane whai ngā malanga, a isi company wa ai Cuba, o na le usta I o nisi o tū la fono fou, a le whai ngā malo Trump. I le vasa Antarctica, o se tasi o polo ka isa tele le rarolangi wa amata nei o na tae, ma mawai pe o na whaeroi ripote le 9 News. O le Thwaites Glacier, e whaingo fo I nisi o le Doomsday Glacier, e pe ama le se lauros 4 kilomita le lau tele, ma e kawai se vai ngā ele toi titi tutusa ma Britania. O ripoti rai le so ta wai wa amata nei o na liusua vai le polo ka isa, ma olo o taftafea I le sami, ma wa amata mawai. O ata ma le satelite wa whaero ai whaeilo wa amata na ta eile aisa, ai fōringa wa amata na vave mawai ma ta ape. E tele tau matenga le au ata mamai ma ta upu whaapea, ua whaia, a ua whaeilo fo I le tau mate, o le a tere se awhianga o le atūranga I le whasuia inga o le tau, e mei se lawa fo I a awhianga I mata whanga, I atunu epe o Ausitalia. Ma le tala muri mai New Zealand,
Ua fola le whainga māloa New Zealand ana fuafuanga e whai titia leo whai o le au whainga ruenga i au aunanga lau telepo o public service i le se 4% i te tonu o le isi toru tausanga i se tau mo whainga ua tā ua o le a whaasau inai le lua tesi ma le whapiriona. O le swinga e pe o na whorasia le Minister o tupe o Nicola Willis o le alusia i awa no whainga ruenga pe ama le valu afe fitselau pe au o atu i le o ngā tono le lua afe lua iwa. Whai mai le ripote le Beira New Zealand i le teminei, pe amara siria le ono sfutonu wafe tangata whai ngā renga whalawa i tele le malo o lo iai. E wasuia la i titi mai le ono sfutuni mawhe sa iai le rua whelua lima. Ta ua fōi le a whai titia le numera o matanga renga le malo, whaateleina le whaonga ina le AI, ma isi si la fia whaona ponei, ia ma ia whaasau ina mai ai se leni. Tala ia Radio Samoa, walau whaafonga mai le nei aso, soifua. This is your insider's guide to Pacifica celebrations. Family is everything. From weddings, the giving of gifts, what we take, what we wear. A little bit stressful. To funerals. See the family support system jump into action. Showcasing Pacific culture, customs and cuisine. Food is the very best. Plus the do's and don'ts. No such thing as island time at a wedding. Of love and loss. We are nothing without our families. 400 weddings and a funeral. Streaming now on TVNZ+. A whaia lo o iai la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota wha tekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. I feel lower so sad. Omega ka. Omega ka. Sabaleta umofie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Umalole keisile Omega ka. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Awa o le langi, o le tingu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, paloi mata. Fitilo fa I solo, wa le taua I lona loto. So e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu a mu I ala salo wa file mulo
una masalo sano se ia lo famai o lo uola wale mawhai Peu so e sauia o le vai nulea e te tau Ia o te fifia lava e whatalofa mo whalofa i a te oe i le nei fo i a solua ua tātou aulia mai a so sefulmale iwa le masina o me e lua afe lua sefulmale ono o lea ua sefulmale ono i fo i minute ua te ai nei i a le itu la. E wha, o le whapoponga o le polakalambe, o le ngā Gagaifo Faiva male i a taua sa vea, ina ua tu taula fo i tiu te mga luenga sa whenga iai male atunuu, ina ua ngā ele la i le tai au ala usu Samoa, ala seu le atunuu i ona Faiva masani. Ia, whamalo le soifua manuia, ma le langi mama, whamalo fo i le folau, malo fo i le whatotoa i tiu te sa autou ngā pāti ai i le so le ua tūla lata fo i na manawa ngā luenga. Ia ma ua tu ua fo i a onga le whanau, a watu le whamalo ma le whaftai, tō wha i a seu manu Francis Ioane, ia mo le tautua ina fo i o le atunu i le so, ma li ala u whalongolongo mai lunga le ala tele. Talanoanga fo i a le uso, ia masio tātou tua fine i a lilo mai ava mai na vai, ia ele mawhai lava, ono le tūlanga o le ngā luenga, ia e mai se fo i le a fianga fo i o ia masiona alii, ia e mai se fo i o le tūlanga susu enga sa fianga iai, ia manatu ta oto ia i lang tonu, ma ia ta oto i paanga ia lea fo i mata upu e winga i le tua fine masiona to olua. Ia, ma ia mawai ia le file mu. Ai i lo ulava tali tonunga, te tau ula sui na pēla mata upu le nek. Voi le whaavave atua i sa utala nei ngalo ia te ulanga u te le tustusia i lalo ni o mawhauwhaunga e tusai fo i malea mata upu a whaila. Ua whaamamaina le swafo le fionga i le li i malu o le malo ia na nai vani. Ta taula ona yeistanga te fifi ei matua i ei mea nei. Ai le o le whaapawhala whaafuose i whaapene. Wa umi le afo i le suasuenga. Ai le ACC o tauami o tonu i nai. No one is responsible and be accountable after all this investigation. Somebody must be held accountable for this. Ia mawha alo ia ia le suafa fo ia le dei so ia po le dei fo i tamali i ia ua tele tausanga o lana tautua i lea fo i le taupu paua o lo uama fo fo lea ma ue pe ana fa pe fo tuaina ia le tua fine a lilo mai ava. Stay out of this. The issue is pertaining to her husband, and I feel sorry for her to be involved. But then you can't help it because it's your husband, your wife, and somebody that is very, very close to you. I opinion, my personal opinion on that matter alone. Ia, e wha wau le whatalofa ma le whawhiloa i le pa ia mawalunga le tunu. Tulanga whalupe ma tulanga maupuipu e o Samoa i lona tafa tonu, o le vāna nofo, o le vāta ngata, ma le vāta puia. Samoa foi iona tulanga wa pa ia ma mamalu fa le malo pa ia foi ma mamalu fa le anga nu o lo li poi ai tama mai ainga foi ma tama ainga papa ainga oe ainga foi na tulati ma tulato ainga na ta fai fa o Samoa ya fa pena foi ele sa fa inga awa ia tu mua mupule o i tu au malataua a inga le tai ma le va au fonti o tama fo i almanu a tele ma to o le fale ula a wā sua ma vai whanua fo mai tu langi sa ole masale o mua ma le lau niu na sai lua le tāpua inga le nā to o le fale ula ma le la au nā mutasi ia ma le fale anga fulu ia te o le motu a lo tu mua le motu whawhitai tāpua i mai i Faiva o malo ia e mai se fo i o le malo tuto tasi o Samoa. Ia maona fo i tiute malana whainga malo i le dei vai tau le soifuanga. Ia ai mawalunga se vi inga le tua e si i ana au auna pa ia. Feo i o le langi. Ia e mai se fo i le paipasina o le tala le lei. Le tai au na i te ai malama masuluia Samoa i le malama lamo kerisa o alea lava tātou te pōngi sa.
Le lava tātou te opongi sā lava whapena. Ia pā tātou tilo nei I whaamisinonga, ma mea o lo whina auai, ma whete e na I ai. Ia, le na, ma tua le tuu ia te utau, leo whainga luenga te tofi le tua, ia ma le ainga sā le vi whaftai whanō manu. Ia, wāse manuia o Samoa le ngata I Samoa, o lo o alala ma papa au I lau whanua me ele o le atunu pele. Ia, o Samoa fo I o ta ape, ia tunu ui fafo manu mamau. Ia tunu ue pe o na iai New Zealand wa vea foi mo tātou ainga lona lua. Australia le nale, Hawaii, le malo tele o Amerika. Ia ai maise foi isi I tu langi o le lalulangi. O le kelope pe o na iai le atu Asia. Ia ma le atu Europa. O le ia se pito nu mo se vai panoa o le lalulangi. Ia le o ta whao ne ai se Samoa. Po o e vai foai. O ni wala aunga whale malo, wala aunga o ngā ruenga, o pisinisi, ma company, o a onga, o whonutanga, o mea uma whapena. Ia, a o Samoa fo I o lo tū I le foe, I ofisa o ampasa, ofisa o konsula, o komsina o whawhatawa inga. Ia, whapena fo I isi tofinga le malo. O lo o ta ape ai masalalau tupu mai e o le atunu e o lava e le I tu pao ti namuta mai ta I wavala awina matutofi I tofinga mau lulunga le malo I le atunu ma le atunu ma mawai o tātou so tanga whao malo ma fesoso ni atuai I le atina e o le tātou atunu I ala SS waftai le atua I nāwa noa le lei ia o lo maua e alo matama whanau ale tātou atunu. Ia, o nisi fo, ua avea ma whaipule, avea fo I la tau o lo usu fono I fono te tele atunu, o pale mene o isi atunu, Australia nana ua iai whaipule Samoa, New Zealand nei e le fo, le tele o whaipule fo I o le atunu nei, ma le atu Pasifika, o o atu whai ia ngā ruenga le lei, e whina wina ai le maruia o tangata Pasifika. Ia mai fo I o atu a, whaalue ai o ma nofu ai. Ia le na, ia ai tātou te le me lea, ia whaamnianga me leanga le lei o le atua. Ia, ona ia, whaia lava wavenga, ia te oe maa ui aso uma, ma teimi uma, ai maise. Ina ua whata oto tō whanga, se ngia le mauli, ala whai Samoa, ma lei fua I whanunga le lei le tai au. Le wāwenga tā ua le nā ua whaia le atua le whawhangu ia te oe ma whao popo le aso fau, I aso lau soifua ngalue, soifua tautua, ma le soifua au auna. E ngofo la ia, e mawhawhopo le asau me le lei o le a whaia le ngai aso. Ia ole a fungi me le anga o e mawhawhau I e mea whawhau mungi mea whako. Awara mea nā le tūla I mele tātou tunu I Samoa. Nā o mea whawhau aba mea whātu whatu ia mea I e whaine. Ia maua le maua I asa no fo whi mali e fo. Ia nganga o istangata ia te au la tau. Ia lo tau whi mali e lava. Ia le fo launga le sā o le tātou tunu mauna te tai wa tūla I mai. Nei vai tau. Ona o mai leo le whatalofa ma le ofo alofa atu whawhiloa I fo I ma le nganga whiwhia le nganga whawhtai ma le nganga whaloalo ia te uto uma o nai o ta bama tina matua o le atunu tu asina sina o Samoa I tono maota malawa ia whapena fo I whale o tangata matutua ia mai se fo I pea whai o whaata o tulia I maota ngase o le nei atunu ma lole ono sai I ti ngā fo I o le tino ona o le soifua matua. Ia le ngata fo I le nā. Ia o ngase saua le tau I o lea vai tau ma lea vai taimi. O le tausanga ba o mai pe o na tātou iai wa alo ia le amatanga o le tau malulu I New Zealand. Ia, ka mui o lo ta ui le lei I a tino nai ta mam tina matua. Mi se fo le whanau laiti. I le malulu o saune ia e mese foi ia le tūlanga o le fulu o le kale o le kafe o le isu ia o le tinga o le wha I ma isi mau mea na alea e whaipole kalambe foi ia le soifua malauloina
Ia, e te alu e whailau tui o le fulu, tui o le misela, tui o le a fwoi o le meo le COVID. Ta ua tele le tātou siustai ma wha o ngā ina, nā wanoa le lei. Ia, e whātino ai, ina ia mautinoa. Lau soifua malolo ina le lei. Ia, awa soifua malolo ina le lei tangata. E fifia. E whai mea fifia. Ai mai lo, ia mai tātitia. Yo ai le wailoro la i o le au ngāle mea. Ia le nā. Whātalo whawhapitoa mō le po ia lasi o le atunu o lo whawhonga mai. I lunga le api o fōlinga ma le tātou YouTube channel, the Facebook page, ale Radio Samoa, ma le ngā Gagaifo Faiva. Ia whātalo whātu, ia te utou i lautou pa ia māwalunga, o uso matua whawhine, o wō mai masani. Ia o paanga masani fo ia le i atau o Savea, se Yuli, le urua i ali i Muritalo, ia, au Harrington Lavea. Pei o na tātou masani ai mai le asunga fua se tau le asa whareile le ngā Gagaifo Faiva. Ia, o na tāua lunga lea i le aso tō nai, e whaasua ai le tātou lau. Ia, a wale pona kalame, e tasi lava i le vai aso. Ai tuli au pū pēr e le tō tele, mamalu le atunu. E ala o na mafua le mata upole na o le tuli au pū e le atunu. O le fia mana malamba. Ia, ese umata leni a tangata. Ese fo iuso whaase lau batua whawhine. Ia, ese fo i le ataua la tau sa vea ma lana fo i tifinga ma le awala i ki liva ai se mata upu. Ina ia matua manino le lei ma mala ma lama i le atunu. E whaia i ai sa i linga. E le o se mea e na o na tō mai fo i le lunga le social media ma upenga ta whailangi. O na whaile i o ni manatu. Awa le tele o le la pisi le la o saune i lunga. E le ngata o le fake news, o le misinformation, disinformation. Ia, ma fatu, ma fau ia la ngona o tangata. Ai le o se mata upu anoa, ma iai so na tafu e pi iama le atunu iai ma manui ai. Awa tātou tala noa i meo la pisi e le manui ai le atunu. Tala noa i le mea anoa, ma le anu fale o se mata upu. E manuia mapuna whanau mai ai ni la ngona le lei o tangata. Ai maise o le malama atidi i lea mata upu ma lea mata upu. O i tātou fo i e whaatupu i dai la ia lea o le loto tele o tangata. E loto fia tangata. E le popole vale ai tangata. Ioe, ai au mai loa lesi au ni ia. Whai mai le tala lea, whai mai ai pai mala whai mai ai. O e matuasa idi le lei le au le paipa. Ma le ute o whai ngā mea. Mo mori i a Samoa. O le ai le nā o le tātou ngā luenga. Ai le o lou la lango o se vaenga wha upu whai. Ia manisi o lātou teita ia lea i tū ma lea i tū. Ia mautou whalongo longo ia lātou tala. Ia. Nā o mea whanoa noa ma mea wha vai loto. Ia nganga o tangata. Alai manu ia Samoa. E lea nao Samoa o mātitiva matu langa leanga lona ta mao a inga. Ila nei teimi. Whapena o male atunu o laulangi ono le tau ma mea ese o lo tupu suia inga le tau. Le tau ngata o pensini ma mea whapena i le tau o leo lo whai nei Iran. A o Samoa. E lea mativa le atunu o le nei. Tau whalongolongo i Afghanistan. Ua onge. Ua feoti tangata e wawa ai atu ai taipe o le teimi fo leo le wha mai oti le sa ia i a Samoa in the 1900s o le ale meu tupu e le onge le atunu u le nei o ele ma o ngā sami o Samoa ua uma o na wha amria ina ma wha pa ia ina ilea ile meo le tangata Samoa e ola songosanga e ola tautua e ola e ati na e o na lau whanua ma o na ele. Io. E to tō mea i le ele. E whaiwhanga ngā moa puaa o povi o ha o maisi mea o oki ma mamoi lau a watu i Samoa. E lau whanua te le nale, ma le o ngā sami lale i ngā te whale. A lal me le tau wala au ma tau whono o isi. Whai mai ua fia a ai Samoa. O tangata matua tala pelo lele tau te wawa ai atu nei.
I li poti o maketi o ia ma li poti o le maketi o lo o whaatau talo ai tangata ma ave i talo leo whai whaatoanga. Ioi, ua toi fo i Samoa ma li liu le vai o sina. Ua toi o e toi polili ele ele. Whaatoa ele ele. Whai whanga ngā moa. Ai lare bele tau wala au ma tau whono ai. Whe mai ua oka mai ele malo muli mo. Ako soro matua i o wofo atu. E whai atu le o company ma le au whai o loa oka mai mea la tu te mana o iai. Ai whai ua umana taste ai ma tofo ai i le au whai o loa ma le au whai pisi nisi ma le au company ia oka ina mai i le ngō whai o le moa. Ia e mata ngō fie mata māngai a keli. E maua e malinga o vo le loi e lau fasikalo lau fasiuru. Hoke i lau whai au. Ai whai mai lau maltala tu le pa ilana polo kalame. Ia malana au fasila whai mai. Ia wa mai nei le buli moa. Ai se ole ngā o a kōle mea. Ia la wanga o a toa le atunu. Ia ma akal ko i ngasir. Ia ma kua maali. Ia ma toi whai mai lau maltala tu le pa. O mea uma i e tala noa, o lana tu o lalo e ave le malo. E le o maua isa na tupe fo lea. I le tu inatu o nei tu o lalo mata ngō fie ma fautuanga i le malo. Ia le maua fua ele au fala i e. O le makua maali e ari. O le toia ina. Ia na, o le mea ana o iai. Mana o la lafo mai upu lafo ele tuike i le po le ale to nga upu lafo mai ele tu ya fifi o le tuike i tangata nei o la uli ia le mafu ai nei na vesi ele tatu tunu ono o le ngana fa o ngaina le ale na vatau patele le o mai nei le fionga le ati po fo mo le pulenga pango ma pia. Fe mai ia Father Moses Vitolio lui. O le teimi tātou te vivi i atu ai. Ia vivi i atu o tātou a nganga i le atua mō whaamrianga uma o alilingi mai mō Samoa ma tangata taito tas. Ona sau i le tua ma le sivaenga e a feifei mai ai. Ia sui le tātou ngangana. Sui le tātou ngana. Ia e whamelo ma tule. Ia, i o tala maali a voi nā ia su ai le toina. E re lo la wa kongi mai sianga whaskamu ngai wheu kia ia. Ia le atunu. Ma ia le o mo fua le au whala ia. Ia o whakuanga le ia le o mo e sau kupe. Ia, tala maali e voi tātou te talie ai e amatali ai ia le tātou. Polo kalame, o le ngā Gagaifo. Faiva, nā mai lo waso, nā mai lo tai au, nā mai le teimi sa whiila o malolonga na e tau turi moe ai. Ioi, o le teimi nei o le tūla lata e le mānawa o ngā ruenga. I se whaatita inga o se suasu enga sa whai e le tele o tau sanga o whai. O le teimi leo le sifululua e tau le lima. O le teimi sili a leo na pa a ma matautia. The most dangerous period of time in the workplace. WorkSafe New Zealand says, mai le sfululua na ua umatau maftanga, ua ngula, ua matua i e maona ua le tau fiofia foi i alau tau maftanga. Ua e toi foi le ngā ruenga, ua e fia moe, ua e vai vai. O loo e ngā lue, e meo masini ma ai, masini e le pēi te miuma, alala na e alai. Ona o mai le langona vai ma le whaatamala ma le fia moe i ate o kia weka o koko i lunga o le mea o le masingi le vidi a koa koi malo lima ma se vai ngolo tino ia ua masani tātou i ngā luenga ia ua pei o le mea o le avetavale ua masani le avetavale ua mata fo na tātou whaatamala ua tātou le whaitau i mea o lapata ingolo au maia specific warnings and safety measures and issues and rules, policies, protocols in the workplace.
Ia na fo ia mateo no so mo lo fa fia poto. Ele o se insinia. O ele tangata whainga luenga. Pe lo mal masini. E lo atu loa loke la lo le. O le mea fo le lo le. O le lako mo le masinki. Ke kango. Wa e le vilia. Wa ve le whaitau le mea na wha mai. If the machine stops operating or is in fault, please call the engineer on duty. Ai la ko e fai le mea. Da la me fai. Vidia ko ya malo lima malo nguku. E tatu tali ea o mea sauna. Read your job description. Fai tau le lei o le a ia le mea o lo tu sia i lau kon kalate ma ngā ruenga nā la iona whaafai ngā ruenga oe e le company i po o le pisinisi. Awe te tango fu e fai le ngā ruenga le istangata o ia le nā e sau e whai le mea lea. A e la vea ai lai nā. Ia e le e sau. E le se compensation e te mauaina. Langa tele iusu stai le tula whono. E le o sau matafa i oi le nā. Ia nā, tātou amata atua i wau teimi nei tā ua e whamanatu ai fo i a te oi lungo le ala tele. Ia tātou mata lia. Mata i tuina le saunga le mu. Oe lava fo i le aweta. Vale olo iou lima ma o a ao le saunga le mu ma olo tangata i e ti e lau ta vale. Po le pasi, po le alava, po le loli, po le nifo afi. Ia, o mea umana tātou te mafau fau le loto iai. Tu uawa no fo i leisi aweta avale wha vasi le nai lungo le awala. Te nganga i loa ua matua saputu ta avale lungo le moto uwei ba ua tolo. Alai tau mawhai la vesu e se mea. E alua koi i luma malu la vea tu ta avale i. E la lale nā. E la iona tutupu mea whapena. Mana tua fo i o le tātou anawatau alna. Awane i lua ni vale i lungo le awala. Ma so se mea lava tātou te ia. Awane i wha alua ina vale. E lua loa vale. Tolu vale. Ia whai loa mana. Mafusu anga vale. E mata tangata. Ai a fia mai lava matangata. O le autu o le lapata inga le nā. Ia tātou whae te. Ma tātou mata i tū. Ia ma tātou mata alia. Ma mata ala i so se teimi. Po whea lava e te iai. Fa malo i Faiva o le ngātai whale, o Faiva o le vāte tea, o Faiva fo i o le tua vau ma le tua sivi. E masandi e i o tātou tangata, i Samoa. Mai se lau fo i lau Faiva, ia ma lau Faifatoanga, o lau ngausi o loa, o le alawa le ngaluenga, to tonu o le potu a onga i Fai a onga, o lungo o le ala tele, lau Fai a wala, o lau Fai ele tise, o le au insinia, o le au kamuta, mo le au faufale. Ia ai mai se fo i o li malu o le malolo. Tau mawhai e pui lo tātou saunga le mu. Ia mai soi fua malolo ina le leif. O li imta mai ta i fo mai. O le au tausi mai pasi po le au tausi soi fua. Tele ngā ruenga le lei o lo whatino. O ofisa mamata ngā ruenga le malo. Ia whapena fo i pisinisi ma company tu ma onti. Watul fa malo le ato se vea ina ua ngā Gagaifo Faiva o le so ia ona o le lango mai o tātou whale mai te tele nei whaapitoa e lua. Pacific Specialist Healthcare and 2 hospitals in Fiji. One in Nandi, mo le tong fitinga o ngase o tau tonga le fatu. Ia whapena fo i Malaysia whale mai tele o le Pasifika o lo iai suva i Fiji. Ia, mo le tonga fitia, o le ngase, o le kānesa. Mo le tulwhaftai, i le pūlenga, ia, ma i la tau, o lo taita ia. Ma whaafuaina nei whale mai, maota ngase whaapito, le whau o whaamniaina. Whai o na ave iai o tātou ngase, nei lo le ave mamau e tolu aso o alu le waalele intia. Whaaftai le tō wha le lei, le fionga le pārmia, ma se fwoi le minsta. O le soifua malolo ina, ia ma le Health Task Force o le Ministry of Health a Samoa, ia whapea foi le Director General, le fionga le tamaita i pule siri o lo o iai nei, ia i le whaletua, ia Mrs. Louis, whafta iatu i le whaletua molona sau. Au listanga ta ua tele, sa mātou whiutanga i ma whelua i,
Ma o ia fo i lea na whaia le pepa ma le whautuanga na ave i le malo. I le talia ina o le tāua tele o le tonga fitinga o ngase nei o le fatu ma le cancer. Pei o ngase o onga ia e motua matau tele i tonu o le atunu. O le fionga i le li fo mai professor, Professor, Dr. Satu Paitea, le sunga ya siata Satu Paitea viali. Ioi. O le saunoanga le fo mai lea. Le whainga malo fo. O lau tau tai au fo le nei. Ma o se taimi tā ua le nei e tilo ai le soifua lau tele ma le manuia. O tangata uma ai maisa e ngase nei o le fatu ma le kānesa. Ioi. E matua i loa le lei uma e Dr. Asiata Satu Paitea, Professor. Ia fo mai uma nei sa matu o watu. O fo mai tipi wha pitoa lava o le ngase o le fatu. Ai maisa le ngase o le kānesa. Ua loa na lato ngā lulue whatasi ma fo mai nei. I tau tonga te tele i whale mai ese o le laulangi. Ioi. Le tā ua le nā whaftai ai i le li fo mai. Ia malana whautuanga fo ma le tima inga i le malo. Tā ua le service lea. Ua au mai e whale mai nei. I to tonu o le tātou watunu. Watu ili whamalo i le Pacific Specialist Healthcare and the 2 hospitals specializing in heart surgery in Nandi and oncologist treatment of cancer patients in Suva in Fiji. Ia le nā, alo whaftai. Ia, ngau talanoa atu i le lava i aso, ma le nei fo i amatango le vai aso, le tāno ava, tātou mata i tūina. Se fulma le whā mō rianga, matangi whasanga o le palota. Ale tātou i tū malo le vai maunga tolu. Mai ata i seu o lii. Le sa avea ma whaipule o le HRPP, le liu i o i le fast. Ia, ma isi tangata ese. E le nao le whaipule la lea o la ua tāpena ina tangi ia. Ai ma isi tangata ese. Lea lai a mai ei mōlianga, se fulu ma le whā mōlianga. O whainga wha la tua o le whainga pālota po ni tuwha ngā tupe po ni tuwha ngā mea ai. Ia, tātou tali tonu lai le vele na uwha atu ai. Io, o le sai mai Samoa, e le umar ta alonga i le vai monga tolu. Ma o i foi, e loai, le knock out o se political career. O le oti whasa sa o ai, o se political career i upu whai o malo o se tangata. Mark my word. Io, awa a whai nei a sau ia le whai unga o le nā whaamsinonga e pā uma awa so o le ua whaatalitali pe iei se counter. Le winga le upu pe iei la nisi mōrianga whaasanga mai e whaasanga tau mai i mōri mau ia o i mōrianga i ua avatu e tai o le seu. I o i le la fo iuso. Lea nalo ia lo na manu malo. Ua umana saini fo ia le. E le fionga lea malu o le malo, le tofinga ma le vale aunga. O le fono la o le asolua o le vai aso lea. Le asolua se fulma le ono o le masina le nei. Ia lea o le ato usui ai ma tau fai ma ia le mauta i tia fau. Te le lope walanga laili te talaina le. Te le lopo whera no whanga la ave iai. Ia pe... Ia... Oi nala... O le atula iai ia le fionga i le. E tula iai fo i ma le fionga i le whaipule o sa whatalua. Le tau whae, le fionga i atu ia, le tama le whale. Ina ia wha lawi loa wha pitoa. I le fionga, i le fonga whatalai. Le wha vanga ai ma le avanoa o le na fō sa whatalua. Mo le isi whai ngā pānota lai titi o tā pena atu nei iai. A la so foi lea. Ia, au te loa e whai ele whaatautonga foi lea mo le sunga le li whai pule ia lau timu ia. Ia lea ua whaila i le so, ma uta tala i le so i le tangi lea whaasanga taiseu o le i manisi o le tu malo. Whaasanga i le na manu malo mai i le vai maunga tolu. Ia, tātou nofo matalia lupe o pupula.
ia po le ale me o le ao o ia fo i le vaenga a wai tosa tua yala ia toi fai fo i le si fai ngā palota tulo le mea tātou ele uma sole si a tātou amio election petitions has been filed by Taiseu Oli of Vai Maunga Tolu. Yes, it is indeed. Ia mana o silifia lelei e le whaululunga o whamsinonga i tu tonu o le atunu o le sunga le pali tele John le taima le langi a Fele. Le ua whaulu atu ia morianga ia matangi whasanga i le foi vaenga. Ia ai ua silifia foi e le komsina o whainga palota le wha moe o Taiseu ali ia ma le tangi wa whato ainei ona le whainga palota le titi sa whenga iai ma vai maunga tolu ta lo whai le tu malo ia whai atu le awhio o ainga a wā tui atanga whapea foi salatia ma laulua moa na whanatau le usoli i malo le mali atoa talo fai ia le fa la auto to no fu fatali tali se i va ai po le ale tu lango le ao iai le fono le fam sidonga ia ma se taunu unga o le ao o iai ia fa pena fo ila ile tapu inga fo ia le ainga malos sa tu no fono o le au te fa longo atu nei o le as for really aso nei o le ambomboli ai alo ia le fionga i le tama le fale ia tu ia, pai le toa. E o i le tu vai o le whainga malo o lo tu nei. Ia le whatu tua i le tua Samoa uatas. Ia, o le fonga, o le fono i tonga mau, i le astofi nei, ona momori lea, e le tu malo la tau sui. I le lafo i tu o le vai, o lo tu malo, i le fionga le li pandemia ma le te fono ma sui ma malu umo le ainga o le whatutua i le atua Samoa uatas. Ki a umarka kufuru ia ana o ta oto ma le ngua le vai o le olo o le vanga mai a le tabu le na ingua le vai mahalu lako ke ka ki lo e mai mo ilo ne nga o fa ko se mo o la vang e ka ko la no tau e vakula o vai le ingu mai alu la ko pe ke alu ko lu ko alu i pe va pe pe ke fai mai vo e ke sau le la sau bo tia o la ko so ke la ko so mai talo fai le tala na ave mai i le so ma mo moli mai foi ia ona o le whaamsinonga ua o iai le taunu unga o le tauwha ia mase ma Henry Swoga o le sa vea fo i ma kapiteni ia ai le ngato i lea o le tātou au o le manu Samoa a vea fo i ia ma whaia onga ulu o le tātou au e pele i o tātou loto o le manu Samoa ia mana tua mai no one is above the law o whaisi umi o na whatino ia tauru mango le whaamsinonga ia ma ua tōlau lau ai ua whapawhala a mōrianga e tolu ai whaamaonia mōrianga e walu o lona winga sfuma le tasi mōrianga ia ai atu le whaafonga mai e le atunu o te mtua masani le fo i te mali ia le fo i ia le masaninga ma le mafutanga ia ai peitai o le tula fono ia le isi si alo tula fono le fo i se tasi e ilunga atu o le tula fono ia o lianga lana e valu o whambaunia o le uso ia po le tofa ia mase mahonri swaga o le aso lima o le masinu fau ia o le a tō laulau ina ai ia se whaasalanga ia tātou te talo fo i mō nei ta mari i ma nei fo i tangata awa e le isi e sa o matonu i lalo la ioe a o i tātou e iai a tātou whaai unga e whai lalo inga le upule na we always have a choice ioe awane i e te ina le avanoa e te nofu ai matoi ma fau ma whai lisi au whai unga
ai tele I no foi foi me le anga le la fai. We always have a choice. We do have a choice. Despite the situation, we will always have a choice. And unfortunately, some chose the wrong things to do. Otherwise, yeah. Le isi lungo tu la fono. Ala na fa tu la utala le matue fa mana tu pea. Le isi I lungo le tu la fono. O le mata upu lea e pe ona lui nai e li mongi e le ala ia le fionga le li palemia ai lango ia tu le epa maisi. O le tau fono le I le li palemia. Sau ta te tau tō. Sau e whaile tā tau tonga I luma o tā whaife au. Ai whaafofonga masila sila Samoa. This will be a public event. La mata. O tau loa le wingo le mea lea. O le mana onga lea ua whai mai e limongi. E mana o e whaapawhala. Soli le tula fono. Awana I toi whaonga ina le tula fono e sue ina ai le mata upu lea. E le maliu o tu au. O ai la lea ua o mai e whai le mata upu lea. E whauringa mai e o I la tau. E lunga atu le tula fono. Whaapawhala ese le tula fono. Whaapawhala male. Toi sue ina le mata upu ia tu au. Wautou vava ai le whauinga ina upu matala ma mea ia tutupu mai. Ma winga o tangata maamionga. This is totally not caring about the law and the court of law and the rule of law. Whamai tu lea tua. Eoi, ai whatatia I loa whapenal nā mea. Sau nao tā ua, tā te soa ina le pule. Oi, ai ale atu nuu lele valiano ma tilo atu ma mata atu po le ale whainga le mea lea. This case needs closure. Eoi, tā ua le nā le mea. Ai mata le lei I le saunua ngari mong. O le nā whaawinga ina o le nā lui ma le nā tu ula fua I ua whai. Whaoringa mai ai. The guilty conscience is there. My own personal opinion and translation and the interpretation of this challenge. You know, somebody is afraid, somebody is scared, you know, and somebody will go to the extremes to make sure that this will disappear, that this case will disappear and be decided between him and the Prime Minister of Samoa to swear on oath. O wheni mea ua whapea na whai. I le tala whasolopito le atunu nei. Pe alo whanga lava I isi ma liu, ma isi ma mea, ma isi ma... A ole maliu o le tama leo tu, o lea iai mori ma. O lea e iai ia mori ma. Ioi. Lea ngā o lea lau whai atu nei. Il wha mai o tu le epa lea ua uma ona. O le wha tautou lea le wha amsidonga lea na wha ngā solo nei. O le mea moni lea Samoa. Whafonga iai. E le I tautou le ala li mongi. E le o ia na maliu ai ia tu atu. Le anga, e le o se whamsinonga na su e ai po o ai na maliu ai ia tu atu. Whafonga le mta upu lea se I whamanino atu. O le whamsinonga lea na whainei. O le tangi li mongi male komsina o leo leo. Whaasanga ini tangata na whaia ni moni mau whapea na whawhauina matua I ai le maliu o tu au ia le ala. O tau lola le se sengal na leo ta otu nei. O le mea mua e ese le suesue ina o le mafuanga o le maliu o tu au. A o ai fo I na maliu ai tu au. Paenga lo na lua e ese fo I le suesue ina po o ai na whawhauina moli mau. E tu wa I ele maliu o tu au ia le ala. Whamsinonga lana lena whai nei. Ai le I whaia le mea lena o whatu mumua. Ele I o le teimi e su e ai le maliu o tu au. Ala na e tau ai tele. I le afo I le whaafongafonga mai a le atunu. O tau wha manino atu.
Ma whaalau te tele lele atu ia manino ai malama lama. The case that had just finished. Ia ko whala velave mai fo. Sorry, Christine. Or director of the Pacific Specialist Healthcare level au mai fiti. Ia alanga e tā ul tātou porkrame. O lea le tali ai. Ai o lea tātou wō le malolonga. Ia fo i mai wha wau le tātou wha soa ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei a solua. In this update, the government's taking aim at government department headcounts, aiming to save $2.4 billion in coming years. The government's announced major public sector reform, planning to slash almost 9,000 public servant jobs by July of 2029. Teachers, nurses, doctors, police and people employed by Crown entities are exempt from the targets. Finance Minister Nicola Willis says reforms help secure the country's future. This year's budget reduces most agencies' operating budgets by 2% in the coming year, followed by a further 5% in each of the following 2 years. Labour leader Chris Hipkins says the proposal doesn't stack up. Cutting up to 10,000 jobs from the public service will affect every region of New Zealand. There is no way they can make those kind of cuts without hitting frontline services. Teaching unions worry a last-minute amendment from the Education Minister puts the Teaching Council fully under ministerial control. Erica Stanford's changing the Education and Training Amendment Bill to limit the Chief Executive's term and remove teacher-elected members. Jamie Cunningham reports. The changes are expected to be fast-tracked through Parliament today. NZEI President Rebecca Lascelles says it dismantles the independence of the regulatory body and has been introduced with no prior consultation. PBTA President Chris Abercrombie says it shows a lack of respect for the teaching profession. An urgent call for the government to not buckle to threats by Donald Trump. A Greenpeace petition has been delivered to Parliament today, endorsed by 26,000 people. Chris Luxon's expected to sign a deal giving the US priority access to critical minerals with military applications. Trump's threatened to otherwise impose tariffs. Greenpeace's Jeresa Lee says it's looking like the Prime Minister will sacrifice our land for foreign interests. Our environment could be destroyed for the purpose of military aggression and warmongering. And that's news. In sport, the San Antonio Spurs have finally broken the Oklahoma City Thunder in the second period of overtime to take Game 1 of the NBA's Western Conference Finals. The Spurs have won 122 to 115. Victor Wembanyama dropped 41 points and pulled down 24 rebounds for the Spurs. Hurricanes forwards coach Jamie McIntosh was in awe of what his side's front rowers delivered in a statement win over the Blues at Eden Park. They're now preparing for the Highlanders on Saturday. McIntosh says it was a special effort up front. Probably a bit biased towards them boys, but I think one of the best front row performances in my time up here, from not only the guys starting to the guys off the bench. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Sauia e show, ile siva gogo. Ole mau lava lena, ole auta lavo. Fai mai lava lato e mana oile show. Saulo ala ia, e matu ai so. Siva mai siva ile manaia. Alo ia o Faiva o mali e mai le musica. Si o tino e vai, e se le mata inna. I au tango no mea, uale olelea. Auele au laiti, so mai ile tuisi. Milo lotino masi ove e pe si. Alu ilalo e alu iluga e alu ilalo pe se matavili. Feliu liu
ai solo Pei se alu o le maligi Siva mai, siva i le manaia Alo ia un faiva o mali e mai le musica Si o tino e vai e se le mataina Ia o tana no mea Uale ole lea Se lo fomi pe si vale uosi e la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli fusi ma ola o paga e fa a fesa gai fogi oia ole au kuoli wa pe oni temoni se mai loa ila si va Samoa oli fa tau salamaya mai sau noa ila utaga no me alo sei fai malauito lau mata ata ua toa siva mai siva ile manaia alo ia o faiva o mali e mai le musica si o tino e vai e se le mataina ia o tango no mea uale ole lea ia o tanga o no mea uale ole lea Sele mana yo fo yo le finga le AI yo le pesele na ya ta wotele ile faso ile de ia wa uli ina ua 5 minute wote ai tu la lima le fa o wina le pol kalambe ole nga ifo Faiva male ata o severa ya male to fire se manu ile de ya solua fa mdu atu lungo le ala tele ina ia mata ala fo I le to tele o aveta vale sau fo ile nga luenga nei ole matua pisi lava ole awala ole anga I mai le tulangi sifo anga I mai I aukilani I saute ia fa pena fo ile watu nei anga yatu I aukilani tonu bo Central Auckland City ole mea lava tas le ia mo le saunga le mo ia matau tu fo I le sau fa tulanga ina I mga ala SS o le atunu o le tulia lo sao. Lai vai atu e wha le tonu e whaisi
pisi o le awala, fai marie, ai le o miaka ulalo le apa. Fatalo whapitoa, i le whafonga anga Samoa mai le tātou o tunu pele i Samoa, whapena fo i tuila manua. I pule ono ato i sa la whai o lo maua le lei mai ai, i le whaasilisilanga, ma whaasalaunga, ma le tautua le Radio Samoa, i lunga o le FM 106.1. Ia, wasa o ato le atulu. Ia, e o lava i tuila manua. Ia, o lo o lātou whaalongolongo mai ai. Ia, ma tāpua i mai. Fo inai o tātou ainga i ta ma inai fitiuta ma fititai. Tanga lo matua, tawili ili, ngaleai. Ia, whapea fo i le malu o le tātou ainga lo o whaafongafonga mai ai ina. Whaatalo whaatu le tātou pol kalame lei a tau o savea. Le atu o lo manu. Ia, ne ngona o le tātou ainga mai manua. Mai fitiuta. Le ana whaamatai ma whaatsuafa i nei. Ia le au na. E le masina na se ima vai atu nei. Tā ua tele. Whaafitai i lautou pule ma lautou whaeea. Ia le ua pale ai. Ia ma whaamamalu i nai fo i se au nanga whaatau waa. I le whaafonga tāpua i ma le sila mai moa Samoa mai tawhai fio le lalolangi. Ia ma le tautua o lo whai atu i au kilani i New Zealand nei. Le se senga la nao me lua ia o watu i le whaafonga tāpua i le tunu ina ia matua manino le lei au o whala. O le whaamsinonga lea na wha ngā solo nei. E ese le su ina le mafua anga le maliu o tu au. A o aifo ina maliu ai tu au. Ese le whaamsinonga lea na whaia nei. O le su ina po o aina whawhauina moli mau. E tu wa i ai le maliu o tu au. Ia le ala. So those are two different scenarios in this case. The case wasn't about the death of Tuau and who is responsible or accountable for the death of Tuau. Nothing to do with that. This case was about the conspiracy theory, fabricating evidence to point allegations and accusations that Leala was responsible for the death of Tuau. Na pauna o le mea. O meo mo li mau ia na su e ina. Po ai na whawhauina mo li mau e tu wai i o. Ia Leala, le mata upu lea. Ma o Leala fo ili nā lai o na tau nuu le whaamsinonga i lana le whaiunga. Whaiunga le nau mai. A le whaamsinonga. E le whaamamaina i le ngō Leala. Ai, whaamamaina i ngō masuafa o la auli, le palemia. Le teita i leo, le tō whaiali o la vea whaatau malamba au awa. Malisi whaipule, le fionga i a whipule ai. Au le mea la lena tula i mai nei. Lea o tātou loa nei. A o le i whaia, le whaasilisilanga fo i lea atuala. Pone whaasio. Le a ave le wha mua le malo e le maliu o tu au le hit and run, ma whaapea a hit and run, ma whaapea i fo leo le avatu ni leo i whafo e sila le mata upu leo. A e malanga fia me. Tau nuu fia me, ta ofi tutu ai ina ma sei le ta ofi lima o le fuafuanga le na. Ona whaapea e le itala noa ina le mata upu leo i to tonu o le kapeneta. Ta ofi e loa, le whaalinga ma le whaasisilanga whalawa i tele na whaia e le fionga le sui palemia i atuala poni whaasio. Ta ofi e ina e fia me le whainga o le susuenga ina ua mae a ona a ami mai le komisina o leo. Le tō whaia au longo i Tino Filippo. Ma whasilisa o lava iai. A direct question from the Prime Minister then at the time to the Commissioner of Police au apa au. O le ale whisili nana watu. E sa o le mori mau o le tamale o Samuelu e tu sai ma le maliu o tu au. Ma le aafianga o le li whaipule i a le ala limoni. Tali au apa au
lau fionga i le tumaitai palemia, e le whaamaonia matali tonuina, le moli mau a Samuelu. Mata upulo na lua. Wa leva na whaila, le whaasea a le fionga le li palemia, i le mata upulo na lua le la au tautala tue nei. The conspiracy for Samuelu to commit murder on two, or assassination on two of the most senior cabinet ministers, La Ulia Maria Toa and Olo Afoa. Ai tali fo'i au pa au. E le whaamaonia matali tonuina fo'i le moli mau a Samuelu. I mata upu uma i e lua. O ina ka puta atoa i loa, e le i toi whaia se suesuenga. Alamta upu la leo e conspiracy to commit assassination and murder on two of the most senior cabinet ministers ia olo malauli. Na ta ofi e fo'i na, tutu a ia ma se ili kau fili mo le suesuenga na mta upu. Le ai ma se mea na toi whaalongo i ai, po fea na avela i le fanga lea, fea tupe. Fea le fanga. A le fo na whaamatala Samuelu, le si fo ia na whaatala noanga. Na alu ma le whana lea i o ia Darryl Mapu. Wa tasi fo na tangata le fo i toi whaatali fo le si ona whaamisinonga. Le fo toi maua fo. Na alu ma le whana le na i o. A whaatau ma iei ana pepa isa. Tu le whana ia Darryl e saum le pepa isa. La le mea o le suesue ina i le matau. O le tau ingo tangata i tau oi ma le whana ma tupe na whatau oi ia povi ma whaiini fa ouro o lonto olua. Le whalaua mai wa whapawhala i le suesuenga lea. Le to iai ase tala na toi whaia le matau pulea. Whea le whana. O la su le whana. Ai whamei ina ua maua ia Darryl e leo se whainga leo. Na maua i la le whana lea. Whea la o iai le la o malosi lea. Al fasili na leo toi la langa o mai wha nei te mine nei. And it's rather sad to see this. La leo o whai atu nei. Aupa'au also said that Samuelu's allegation is false and unbelievable and unreliable, so the matter about the conspiracy theory to commit murder was never investigated. Tusala ole ina ua whaapawhala foi la le mataupu lea i le susuina o le mataupu le whasiutia matangata valeina o le iminsta sinia o le kapeneta. Le vai o tati, o lona winga. E iei le mea e ono tu lai mai muli. Le foi la o foi atu ia o la to a fai o fai mai New Zealand. E na ona o atu leo mai sa mai New Zealand e o atu o e ngā lulue i lo la to langa fa fautua i le matanga luenga. A o lea iei ma le leo e to tasi o lea la alu atu e fe soani e iei ono to mai fa pitoa. E fe soani ai i le toi la langa ina ma le suesue ina o le mata upu. A Samuel, male maliu o tu au. Ia male a fianga o le ala limoni. O leno winga, o se mele le i tau le fai. A wa o leo te vavai e tu nei. O le tō tele o tangata i e mana o e tāpunia. Mau fiufi loa. Wha manu ngase le mata upul nei au nei tue susu ea. E leo mana o sa ili lea miotonu. Ioi. E leo mana na o e sa ili lea miotonu. Ua mana na o. E whai le whaatautonga. O na whaapawhala lola ia lea. Ma whaatatia ai whape nā le mataupu. I le mawhai. O na taatia ai whapea le mataupu lea. E tui atu pea lava pea i aso uma taimi uma. Se ia o lava. A whai fo i o le fionga i le i pāre mia. Ma le minsta, o ia fo i o le minsta. Whapea fo i ma le minsta o ma tā upu whaavao ma lo, foreign affairs.
Nā le mea o le mawhai ai, ona tātou fesili ngia loa, le malo tele o Amerika malana FBI. Malienga faa vao malo e fesoasoani mai ai, ia le malo tele wa e le umiana su e le FBI ai mualo. Lo fo iai fo i leo, ata mamai i New Zealand ma Australia wa masani to inga ngā luenga su e na nāwha pēr. E mawhai una lato fo e lau fo tu lau fionga le li pārmi. Nāl meo umien fata vale le nei matau. Sulu sa o loe le official FBI. O a protocol se tau le family ina. O a ia inga. Bilateral agreements in terms of police enforcement and the cybercrime unit, drug trafficking, people trafficking, international law, and international organized crimes. Ai mese, lea fo i mata upu e tu lai me le tamalea. Nā lale mea wala iuna, le fesilingia loa, se fesoso ani mai le malo tele se i o mai. Se i tilo i ai, a o awa engo le tula fono whawa malo e te tau ona utangia mai. Wa ai ma le ofisa le nale le minister o mata upu o le wā i fafo. The Minister of Internal Affairs. A le ase fesoso ani e maua mai ai. Pe umi, a tātou te oa e tuli au pū. Se i tau i le mata o le puna, na mafua ai nei mea uma. Mawhai mai ai. Mai ta tonu mai sesi. E le o moe le lei, le nganga le tamalea. Tuau will never rest in peace because people that were involved in this are still walking the face of the earth. And people that know something about this are still listening to us and watching us. And are still walking the face of the earth. Asa valima. Tilo mai. Na fu i o lava o la se te bie. E ewa tuailo na papatua malo na tau au. You're under arrest. You have been subpoenaed and offered a warrant of arrest. So you can come and say something about this. You know what's happening. Yale na. Le moe mitinga le na ma le wha moe moe. Awal mele o tau mawhai i tangata. Ia pupuni nguto tangata awa nei toi tala noa se si le mata upulu nei. Sorry wefa. O ia la wha whina whai. Mai o le aso nafi. Mai le limas ful ma le tasi o mori mau ia. Na apia e le vai aso na se ma vai atu nei. Ma toi whatonuina e toi o mai i le mauta whamasino i le aso nafi. E na o le tolu tangata e le i atu. Ai na watu umai leisi vaenga. Na winga fast full valu na o i ole. Tolu e le isu sta i le tulafono. E o mai, me le ta o le whaale minga o ma le usta i o le polo inga le whamasino. Le o mai e mori mau i le fia masina leo na sua i nei tangata nei. I le urua i sa i di ringo le mta upo tangi tau palota. La me o leo mai e. Ai fai mai tala tangata. Nau le to lua le urunga li i lea. Le fai mai. Na wha lafi la ua e tangata o le fast. Au isi tangata au te lei lopo ala to excuses ma alufanga sa fai. Wa leo na leo mai i le whamsinonga o tangi o palota ma tutu la i luma. Ai mai se lawa i le teimi. O le vevela o le mata upu i le vao tu i loma matoi lupe. Ai au mai fo i le tala le pulinu. O le tele o tangata i e baba ai tune ia. Iele o tangata fale alili. Fale alili tas. To tolu la lea. Lea ua avelo i e fo i malesi warrant of arrest ma le mata upu. O le subpoena. O lona winga. O le tula fono malosi fa le tula fono. O le fa tonunga le na. Le polo inga.
pu e mai lo la malau ri inga. Anga mai sa o i luma le whamasino. O le ata pena tu fo i se whamasino e awa noa e tango fia le mata upu lea. Bo ova ke leo si skai o kangaka. From the 51 witnesses, 3 never showed up in court yesterday, and a warrant of arrest was issued for all 3 of them and subpoenaed them to appear in court. Le la walu fo ia le vaenga e su e mai ia ka ko kama ia. E le o toi mamau. O nā ngā I lea o le whalaputonga, o le autu stala ma le au whaasa lau. E whamana tuino le lātou iupeli aulo. Le 5 se fulu tausanga, talu o na whawae mai. Ia le whaalaputonga, a le autu stala ma le au whaasa lau po le Journalist Association of Western Samoa. And the founding fathers, o I lātou nei, sa lātou tapu e ina, ma tu whaatasia, ma whaawai ina mai I le nei whaalaputonga. O tu o le whaalaputonga le nei a pui ai, ia tu stala ma leo whaasa lau, ma ialo ia ai le lātou tautua. Ma vea ai I lātou o le pou lo na wha, o ma lo tuto tasi sauloto whaatemo kalasi I le lalolangi. Ia mau ave le whaamumua ma le whaaftai. Ia I lātou nei, o le fionga peo na uta ua le asua nafi, le sunga atui sa mau. Ia seu fata whaalongo pito. Whapena fo I le fionga ia ngatua I tele, Savea Sano Malifa. O fata whaalongo pito. Sa amatari ai ia le tautua ale Samoa Times. Le tātou newspaper lawi loa lo o tau iai. Ne lo o tau sa o tau whaitau ai. Ia lela o le o tau whatau ina fo lea I whale o loa. Ai mawhai ona e alu I lunga o le tātou upenga ta whailangi a le Radio Samoa mai e whaitau ai. O lo e whiawhianga, Samoa le awanoa mātou te ngā lulu e whatasi e manei tamali I longa. O le seu whata whaalongo pito o le Sato Samoa Times. O le fionga ia ngatua I tele Savea Sano Malifa o le Samoa Observer. Ma le fionga ia le tanga lo pita. Sa ia whatuina, ma whawaina le tasi fo I o newspaper wa leva tele. Ai o le o toe whaongain fo I ma toe ma whaata moe. O le South Sea Stars. O le tele o tausanga. Na vea I lo foi leo au ina ua malolo atu ia le fionga ia le sunga ia fata whalongo pito mai le Samoa Times. O ulona tau aveina le tūlanga o le whatonu o le newspaper leo le Samoa Times le tele o tausanga o tuana iatu. Ia o le fionga ia ngato I tele Savea Sano Malifa. Ia o le tele o tausanga sa o ngalue ai I le whaavaina o le urua I Whamō FM station Radio Polynesia I Samoa I le awhiw salau valusful ma le ono. Sa tele ai na mātou whiloa I ma le fionga ia Sano, Malifa ma le whaltua ia Jean, ma whetuwha I ai a mātou tala. O tala whaasalau le leitio, radio bulletins, ia whapenafo I ma tala tustusia. Ia ma sa o wavala lata tele ma I la tau nei. O tama mātutua o le ngā luenga whaatustala ma le whaasalau. Ia o le mausa ua wanoa o tenga lue ai ma wheloa I le tamali I le papa ia le tanga loa pita. Ai pei o tamali I nā sa mātou ngā lue whaatasi le tele o tausanga. Ua mawai. Ia malafoa I mai ai. Tāsu I ai le ula. Malafo mai I tau au. E tau ave I le ngā luenga o le whaatonu. O le tātou newspaper o le Samoa Times mo le tele o tausanga ua mawai. A o le I suia. Ina ua le anga le tamau a inga fo I o le tātou o tunu. Ma tu ua tuai lo le newspaper I lunga o le online. Ua le o toi whaatauina I whale o loa masani. Ia le na. O tala tā ua nā I loa ai
ia mafutanga fo I mai lātou Samoa I malai le whaatino ino nei ngā luenga. A o le tausanga le nā, o le awhi se lau walu sifuru ma le ono, pa solo vai e le awhi se lau walu sifuru ma le walu. I le tā ua wā ngā o le tasi le ala leo Samoa sa iai mo le telo tausanga talu, a o le I whaatula I mai e aveo se malo tuto tasi le awhi se lau ono lua o se tasi leo mea lofa a New Zealand na whaatino mo Samoa, o le whaatuina o le 2AP. E o mai I le tai au nei, o la pēr le lua api po le 2AP. O le leiti o ma le siufonga, a le malo. A o le tausanga le nā, o le valu ono, valu fitu, valu I le tāpenanga, o le whaatino ino, seisi a la leo, ese mai le 2AP. Ia o le ngaluenga le nā, ma le tautua le nā le a taua sa vea na whaatino ai. Nā o le to o lua tangata whai ngaluenga, na whaavaina le ngaluenga le nā. O le tamama tua le fionga ia mapusua, Rudolph Kyle. Leo mai temile neo lau whaatamo e pēr lana whanau. Ia, malei atau sa vea. Ua ese mai ai, ua lua I nei, ala leo e whaalongo I ai Samoa. Ua maua seisi mea e ki I ai pēr ti ngātalinga e le 2AP. A se mea fau la lea, e le ngata, e le fau o pese. Ia, ma le toi ina, ma unei sa, a wa I lunga o le ala leo le maunga fia moe, wa ina I lunga o le maunga fia moe, le anga I atu I si umu. O ina sa urua I wha, sala lauma I aima, iei le pou mua lava le, ale wha mo le nawa I tau. Se I alua I ma o alua se atu I awanoa wha skolsipi. Ai fo I atu le whanau a le toina. Ai o ina na whanau mai ai isi stations I e lima. Wai ai le talofa whamo. Wai ai le K-Light. Wai ai le Magic FM. So o tau sila lai le tele o ala leo na whanau mai. I le tama I ala leo na whawhai lele le a tau sa vea. Lele. Wa ngai umai ai le to tele o alo matama whanau o le atunu. Masu e ngalu e ngai, mangalu lue ai, o le nganga whaafitai le nā I le atua. Io, o le nganga whaafitai le nā I le atua, o lo ola pēr le fatu o le nā ngalu e ngā. Sa tu atu I ai le tau au ma le malosi, ma le mala malama e whaatino ai, ina ia lua ai ala leo Samoa, wā neila. Whio soi mai fo I isi e kalesia, le lau fou, ma mai ia le latou fo I tau au I le ngaluenga whaatua isi a la leo. Ia ai o le ngaluenga le na whaia ma whaatino ina. Ia se sila la I le platform ina ua o taunu. Alu le maa talanoanga fo I maltoa. Wa uma Rudolph Kyle ia mapsua. Ia na lot fo leo sa vea. Tō lua ia le ngaluenga sa io ai na mai na isi uso ma isi tua whawhine pe o le sunga ia Pat Mamaia, E.T. Ia, ma le tō tele la voise, le tō fine a whamaile. Ia, ma le tō tele o nisi na ua walu ese atu. A ua ola le ngā luenga. Whamaile sau noa ngā, a mapusua Rudolph Kyle ia te au. San, o le a le platform e te mana o e wha ngā ai, ina ia talawhia ia I le tātou, competition ma le 2AP. Ma sa whai ai lalo tofu ma o ma le vai lima. O whai atu lo I sio ta mama tua wal to ina fo I matua kombi la ma le amiu. Pat vai o tisila. Tu upea le 2AP. Tala noa I le ngangana Samoa. Tā lato pese Samoa. Ma lato pol kalame fa Samoa u malai fai. O tā ua. O le platform o le ata wha o ngaina. O le ata ta pese palangi mix I le tā whena nui wha o ngā foi le ngana peritania. Io e. Wha pena foi ma le ngana Samoa. Alu tā news le wha peritania, alu foi ma tā news le wha Samoa. Io le mea nana whai. Tā pese palangi. Se a, pe lima pese palangi wha to au so mo se pese Samoa. O aina ta ina ua mai lei atu o latou loto I le leiti o faurea.
Tangata whainga ruenga umare malo kon kalate malanga mai fafu. Wana nofo I Samoa o lato uiloa. Pisinisi ma company uma e otu I fafu. Tasi ale ala leo I whalongolongo ya. Na ole wha mō lofo. K-Magic. KWS FM 98.1. Pisinisi ma company tutonu o le atunu. Alu uma tupe I le wha mō. Aisea. Whalongo e ngangu ka malo. Whenga ngui ka malo malonga kari. Aso atoa tape se palangi. E o le tupulanga talavou. Wa tosa uma mai I. Elna ta ua I tele. I le marama lamba lao le atunu ui ai. Mea I e whaine. Ia wao isi au li I o mai lau mai. Ia o whenga whenga lunga. Inga ka kausawhia. A whenga o ngai. A whenga. Le asana tautua na whai a Samoa. A lalina. Whenga luenga ma tongi le taxi Samoa. Ai, I le whaatupula ia. O le manuia o le ala leo mua na fausia. Le K-Magic FM. Le KWS FM. Radio Polynesia. Le tau te wawa ai o ngā lue mai ai ia le tua whine ia amesene. Manisi. Ta ua ia le na. Ia o le format na sauailo. E whiwala o le 2AP. Ia ai whenga nguia kua, ia siko inga masi o ngā kari I le wha mō le tau mawhainga. Ma te tutu wā whatasi I le wha o ngā ina o le platform lea, ia tele le wha Peritania. Ai au tō silsila ia I o whai a onga o piskoa, o whalapu pitonga le UNESCO, o whalapu pitonga o le New Zealand High Commission, the Australian High Commission, o lato paketi uma ma lato tupe uma mo whasa longa whalau I tele, I le ngangana Peritania, ma le Samoa, lele uma o I le Radio Polynesia. Le whai asi whio lolo ke leo lo kongi te mtua te le. Ta ua ia le nāmea. Malama leilo la I le whape. Ai. Le ai la sa tongi le maama, velo le asu. I le ati nae o le atunu. Ai maise, o le ngā luenga e whaso tai ai Samoa umai le larulangi. Ma Samoa I Samoa, ma Samoa I atunu ui whafo. O lea la leo. O le leitio. E fau nei a leo mai o le social media. Ioe, mau penga ta whailangi. A o le taimi atoa. O le ala leo lava e whalongolongo iai. It was a frequency, whether it was an AM frequency, lea na whaonga 2AP, ia ma le FM. Lea ngala le FM le na. Ia pei o le tā ua le na. O long na system, sa mawhai ai, o na ae I maunga. Ia ngalu fo I leo le ea ina I mawhai ana kilia le lei le whaafonga mai. I nuu mau tua. Ma no whaanga maua lulunga. Ese le tā ua tele. O le nā au nanga mai au te vi I ai ma whaafitai le tua. I le awa noa le lei. Sa au mai ma whaau ngā I le nā taimi ma to mai. I lea ngā luenga. E whaatino ai le tautua wha le au I a Samoa. O le atatu o le malolonga fo I mai wha wau. Le ngā ngai fo Faiva malei ataua sa vea. Leo lua I I le nei a solua. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. Tato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa tui whaonga. Ia manatua, tui whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā wai o lima. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, tūriki, o te... Malei a taua sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tātou whaamanatu le vai aso o le ngangana Samoa I le Air Veni Pacific. Whaatau sau lai au lele lava.
Matango fie la e lei ese, whaapea o lātou tau, I te tono o le tātou whale o loa, o le Airveni Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafarele, mai le se furu I le tai au anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I tai au, anga I le wha I le afiafi, le Airveni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo whalana. Amata ni tau sanga e lua o lua tō. O whaalea ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lo ngā mai matangi I ma le a whao kapiri ela. O le mau tonu ma te mea tangata umala. Ona o le tele nau. O mea tō tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i I a tangata. O sa ili. Ma fasili pēr ma sa ili se tali. Pē aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaataro no sui o le malo. Ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a iopo. Soma lua wha ipo e fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala I ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo'i e ia. O le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o iopo na le ai, se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o iopo. Whai lo mai e iopo, a o tātou whisili pēr, aisea I o le global warming. A whai mai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lalolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo'i le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Iai le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa I lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City Lunga atu le lua se fulu minute muli o le Gagaifo Faiva ma le a tau sevea I le nei fo I a o uli ma le afiafi o le aso lua. A talo fatu le tina ia o Faiva I nai o Tara I Dawson Road. Aftai mo le whao ngaina o le mea alo whal nei ainga. Le vai o le ola anga I o ia tuala. I le sfulma le tolu Lappington Road. Fa talo fatu tuala I le ufionga le sa oli. Ia fa pea fo I nisi fo I o tamali I olo oli po I eilo tu afiafi. Ia ai mese fo I le faletua ia peka ia male au nanga ia wale tātou vai le ola ina ia manuia le atudu I ngase ese fa pena fo I o I Templeton Road a place a Lusfulua Templeton Place I le faletua ia malia nive mal tumaitai o Mareta ma lo atu I le au nanga male tutua lo tātou tunu le Tassie Market na folo yo I le tātou vai o le tātou talo mulimuli a lea lo whaataltali le wala umbai o le fionga a salama tua ia a wā lea stona I mulimuli o le vai aso le dei o le taimi lea o le a wha mama a toa lo le tātou container
Moli atu le ngang whaaftai le pa ia maulunga le tātou tunu. I loutou loto tele ma le loto nuu ma le loto alo lofa ia tātou whai whaatoanga. Ma le au whai manga i Samoa. Lea na awina mai e le tātou container lea. E tā ua tele le sausao a mai le malo, mai le SROS, whaaftai atu i le pulenga, whapea foi le tātou Ministry of Agriculture. Ia, le mtanga luenga, ia ma le minister foi o le vaenga o whainga whaatoanga. Ia, mo le alo lofa i tātou whai whaatoanga. Ia, ua mwhai eo na awina tu sao mai le nāton container. Ia matauli maina fo i nisi fo i o tama whanau o Samoa pe o le whionga ia salama tua mo le fo i whatau waa. Ia whatasi fo i maista mali ia pe o na soso ni mai ai le tau whae siata ma le tau te iai le tau whae ia tupai po le whionga ia moa whanua. Ia ma le polo kalame fo i o le lupe whalele. Whatalo whatu ia te utou nā o moli atu le sa vali. Ina ia manino ma malama au o whala i mata upu ese lo fia ngai mo tātou tangata ma ai mese o tātou te tai ma le whainga malo i Samoa. Mus ma le whaasoa ma i nai Malaysia. Malo li ngā lulue, ia wha malo atu fo i le tau longo. Ma natu le lei, ia ma le lātou fo i vaenga o le tau longo pea. O sitama le na o Sam mai le whala Samoa. I nai Mildura, ia, pe uma Mildura, i Victoria i Melbourne, ia, whatalo whatu. Io, mwhalo tele atu il whatino ina au tū ngā ruenga ma polo kalame. Tātou le whai mea ata, whai mea fifia. A ia momori ma ki liva le sāvali i lona tā ua e te tau ona iai. Ina ia malamalama ia le tātou o tunu. I le whailonga ina lao le limas fultau sanga le upeli aulo le whalapuputonga le Jaws po le Journalist Association of Western Samoa. Ko le maftanga po le whalapuputonga lau tustala ma lau whasalau. O i tātou o iai o le vaenga luna wha po le paulo na wha lea. O so se whainga ma lo te mukalasi ma lona sa ulotonga o na tangata. Malea ia e whaalongo ai i whaasalaunga whaalau i tele mai o tātou teitai, i lea teimi, ma lea teimi, ma mea o lo tutupu. I so se vaenga o le tino o le malo, so se vaenga o pisinisi, the private sector, and also the public servants. I o tātou tangata ngā lulue i ngā ruenga le malo. O na o mai leo la utala doa i le mata upu leo. O lea laele o i loa tele po anisi o polo kalame o le a whaatino e whailonga i le tātou waso whanau. A le au tu stala ma le au whasalau. Ia ai tātou tāpua ia Faiva o le whionga i le teitei whono ma le Palestine. Ma le lātou komiti whafoe. Ia malonga mai po o whaise tātou konfelenisi po o se mafutanga. Ia a o a fo i muta upu tā ua e whaima ma koleninga, a training day, a conference, ia po a lava ia fuafuanga ma por kalambio lea whatino. Tā ua le longo mai, ina ia tātou tā pena fo i ai. Ia ma whaale le ia tili le tātou ngāruenga. Wal mena lea iuna au whai atu. I le tele o le au whai tala pepelo. Ai le o e whaafsanga i ma le fionga le li parmia. E se le press conference le malo, wala au lia umai le au tustala, e au fiai ma le au tustala ma le media, HRPP ma tulepa. E le masisi a pia yo. Ona e loa lea le winga ma le nganga o le tangata wala yo na le alu yo. E le alu yo, he doesn't appear and present at the time of the press conference, ai o mailo i tua. Whalongo i live stream. You know, ali o tangata la tau ia ma fatua la tau tala. E moe foleta, na o tala pepeloa, ma mea sese o e tala. Ia ma whaapongi sa atua i ma lea tunu. E leo se mea te tau le mea le nā. O tātou e la lango ina ia ma whai o na malama lama lea tunu. Ai leo o le tau te leo i whaafsanga i ma le fionga le li pāremia. Ai tau te o mai tusi au tau tala ma ni milo solo mea.
Ia na ma no le mamlama le tunu ata le saula e fa mamlama le tunu awai fasili mai I meli mai ma mai o la to fina ngalu le ta upu ma le ta upu ia ele mori atu le sa o nei me o mai la tala ile mata upu le o le fina ngale na fai le vai aso no se ma vai atu nei as tofi ma le as farele a le la o tali fo ile as farele asau nei e lau ai se fina ngalo ma le tofa a le fionga ile tamaitai fa masino o lo tango fia le mata upu a siata fale malu pio vauriko ma le ungali ia tole a forma inu u mai Sydney Australia mana tua o fale fa sa lau umane e fafo e alala I fafo mfatino atu la to por kala me fafo ile ngangana Samoa o la fina ngo mo la le mata upu le na o le jurisdiction e po le malu si anga o le whaamsinonga I Samoa e tango fia ai mata upu whapenei ai o fale fa sa lau enu nofo I fafo ma fai atu I fafo ala to por kala ia mana tua le leile mele mai ta ua fo I le fina nga fale tu la fono alo ia o lo o tu la I mata upu ne me se fo ia le lo ia lea o ia le puata ma fai ngalo ia le tofa le lei ma le tofa mapo e le fionga ia su o leone o lo o to wavel mata upu asiata a wa fo ila ele fa pe no fo I fafo ma fai atu I fafo por kalame ma fa leanga tu ai tangata I upo e fa leo ai por kalame ia ai mesal por kalame la leo mai Sydney Australia leo lo fai ia le morianga ma le fai tionga asiata ona o tua inga e fasi o tia ai le tamali anga o le tangata o ia I lo le leila o mana tua e te tawana alo ia ai le sila fia e le fionga I le tamaitai whama sino fi naua fa le tula fono le nei ele o foi mai le por kalama le ungali ile nai sesi lava ngana pe fena nui foi wale lo fena nui pe fai mai se ngana ala people se ngana latina po se ngana Mexico spaniolo po le ala o le ngana Samoa o lo fatino ma fa leo ele por kalama le na ai o lo fa leo ai matua inga mata nga fa sanga lai ile uso ile vai malai ya siat. So the whole purpose of that program, it is done in the Samoan language, intended for the Samoan audience. Ta ua yo le mele na. Ele o whaia la monisi tangata is. O lo whaia ina ia whanongolongo iai. Ia tangata Samoa. E au fia ai male e ona ia. Ia le whaitionga. Ma le whaasea ma molianga. Ua whae e atu I le ungali I le na. A lea la o te tau mate atu ma tau pula atu I saunoanga le fionga I le li I le tamaitai whamasina. O loo fōringa mai ai, nā te ena le mata upu I le whai atu o le moli mau a le ona le tangi mai atu nuu I whafu. Ioi, ele I manino mai ai o le asawhareile a sau nei. O le a au mai ai le mea le na. O le si vaenga tāu alo o mori atu asiata. Ua uma o na iaitus tu singa I lunga o upenga ta whailangi o lo o wha fefe I nai, ma wha matau I nai, lona saunga le mu, ma lona soifua. Ai au te whalonga atu I le saunoanga le fionga I le tumaita I pal wha masino, wha pea. Nā te le te lia ina pe a whai o se fake page o lo whai ai ni tau wha matau ni te ngata wha sanga I le soifua saunga le mu o le sunga ia siata. O lo ula malamalama, ma lo talitonunga I le tula fono. E le te tau ai I le tula fono o na tangai ma wa ai wha tau waa I le tau wha fefele, pe whai lunga le fake page, pe whai fo I se page mo I lava po se genuine threat. A threat is a threat. O le wha mataua, o le wha matau le na. Ioi. Mai tātou te lei loa, le mea o loo iai, le uta fale, ma le ti apolo o loo taa. Awa e ese fo I asiata ia, ma lona tali tonunga, ai mai se fo I
a whai o ni upu mani ngangana mani tūlanga e whasoa ai, e le fia ai is tangata. E o le winga nao tangata, e whaali mai I lo lato ma ea, ma lo lato talitununga, o le teimi e wa ai e a siata I le tino I Samoa. Nā tau te whao o iai, ia e maise a le tala nāna ta ua nei, o le pā o le pulufana. Ia oi lo atua. Whapea ta, o tangata ia e o mai mawhai wha matau. Ele o mai fo I ni a lato genuine page, e wafo I pala ai. E mumusu e maua fo I lato le wha matau lea, ma mōria le tū la whana. O na ola I ele milo malalafi mai tua mene. A o la ua uman au mai. The intention is already there, whether it's a fake page or not. O le tāua, o le whinaunga leo te watu wai nei. O le tāua, o le saunga le mu. Can the judge guarantee on her part that whatever happens to the safety of Asiata guarantees that she will be responsible for it and also be accountable for it? Ioi. Ko tele mea o tau tilo fo I le whasi o tinga ma le tangata wale ina o le leo le nale. Na oe, e su e is tangata ma. Tele mea ua mali li wai tangata I Samoa. Mea o whaalewe lave whaafosei. Ua lama I e lesi tangata is tangata. O le polenga le nā. I la au whaalongolongo atu le mata upu lea. Tā ua le saunga le mu. O le tangata. Ai mai se le to whai a siata pe a malanga pe a whai. O le whinaunga la le nā. O talitonu ai fwoi. O le tangata e ona ia le tang. Ia le se mea le a tau malanga ai fwoi Samoa e whai sana mori mau. O la ia ila na lo ia o e tu o ia. O le legal representative. O le ona ia le tang. Ia le nā. O le whamatau, o le whamatau. E leo se mea le lei a o loma ni whinaunga whapenei I le atunuu ai maise I te tonu o le whamsinonga. Lofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Ia whapena fo I le taunu watu o le au whainga luenga ina ua manawa mga ngaifo lātou Faiva I le nei e whiawhi. Ia ai wheto ai ma se ngā se senga mātango fie. Tali ngā sua, ia, whapea fo I osi ngā taulanga. Ia, ai, awaingi I misi ne au leo le vai. A watu le whamalo, ma le whaftai ai lato umalawa I olo o whatinoina le nā tiu te tā ua tele tonu o tātu wainga. O le tiu te whaloto I whale, whea ngai ma tā ngā mea, tu lau whafonga, whea ngai ma le umkuka, le tūnoa, ngā se senga o tau mawhitanga, o le waainga o le tamama le tina matua I to tonu o maota malawa o le toa tele o le tinifu ele I o I le aonga tele I o ngā ruenga e whiangai ma utou ia ele mawhai ona fo I fua le whaamanuianga le tua ma whaangalo I nātu fo I utou I le au unanga ma le tautua a lei a tau sevea ma le tau wha I a se manu ma lo whawhitai I ngā ruenga lei lo sila fonga le tua le puwai e te asu, o le tau mafa e te momori, o a uma mea le lei uma e whaia mō tātou ta mamtina mātua ma le whanau la iti tonu, a lai ka whaunki ki e pasi lesi au kuori, ia autou mali, whamili e tele le tua. Ia, le whafonga tāpua I mai a Samoa I o tātou te tai, wha le malo o tātou te tai, wha le atunuu e peo le yeile pulenga mamalu o li me whai pule I so se tu malo. A o tātou te tai fo I wha le anganga. O li atu le whatalofa. I le sunga le toina ia Reverend Elder Seti uta I le efakasa. Sale moa ma le tātou nuu, ma le kalesia. Ia, ma lo li usfono. Watu fo I le wha malo. Ma wha muri atu I le taua lunga ina o wheilo inga. Ma le usu ngā fono, ma le whai ngā me. Ale kalesia lau tele. I iona tafa e fia I le laumua o le e whakasa I le urumboenga ma malua
Manuia le usunga fono, manuia foi le fai unga fono, ma le lo unga fono. Ia, taliu le fai au ma le falitua ma ti a kono o ao ma i lato uma o lo usfono. Ia ma toi fo iatu i a inga ma tunu o lo wha mautu ai. Ma le malutia o lo tau saunga le mu lo tau lato le ea, le ala, ma le tai. Manuia wha moe o le fono tele ale e kalesia e whakasa. Nisi foi e kalesia o lo fofou ia lato konferenisi ia ma mafutanga. E mese la le auso o tina whamaoni ia lo wawai atu avele lato mea nofa ele matanga aluenga le soifua malolo ina. Moli atu le whaftai mo le whamalo whatutu mo le atua mbea o whangau ngau. Ta mamtina matua nui tele nei a whiawhi tātou whenua i le o ngā tonu o le neiva i aso i le aso atai au pe ata i tai atu i eilo tau soifua ma se malosi o le au nei whapea fwoi le whatalenga se o Manu Francis Ione le i atou sa vele nei. Ia, o tala nama upu e winga i o tātou tangata i le nei aso lua. Those are the stories about our people this Tuesday. Ia tele le atu no soifua ma e manuia. Wafia ai lome, wafia ai lome, 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 lome.